raskida privatizacionog ugovora, odnosno razgovarat ćemo o radničkim inicijativama naspram Vladine agencije za privatizaciju. Dakle, nakon što antikorupcijske inicijative radnika i malih akcionara dovedu do raskida ugovora sa nesavesnim investitorima, jedino rešenje koje je do sada praktikovano i koje zakon propisuje jeste uspostavljanje uprave koju kontroliše vlada. Sve inicijative radnika i malih akcionara da se preduzeće nakon raskida ugovora pokrene, vladina uprava najčešće ignoriše. Kako stvoriti uslove za participaciju radnika i malih akcionara u preduzećima u kojima za to postoji interesovanje? Da li se radničko nepropadanju izraženo antikorupcijskim inicijativama protiv nesavesnih investitora može artikulisati u privrednu inicijativu za otpore preduzeća? Svi koji ste bili ovde godinama ste se borili protiv investitora koji nisu kupili preduzeće da bi izvodili već iz nekih drugih interesa. To je vodilo ka sve većem propadanju preduzeća. Vaše borbe su dovele do tog prvog rezultata da se ili raskine ugovor o privatizaciji ili da se na neki drugi način ta nesavesna uprava ukloni iz preduzeća. U tom trenutku najčešće izgleda da je to onda šansa za nekakav oporavak i da se sve ono što je, da se saniraju posledice onoga što je opljačkano, propašćeno i da se krene napred. Međutim, onda se nailazi na prepreke koje stvara novi suvlasnik, a to je država, agencija za privatizaciju, vlada, privremeni zastupnici kapitala i uopšte vlast o raznim tim svojim pojavnim oblicama. Šta se nakon toga može da raditi? Ja bih prvo da reći Zdravko Delić iz Jugorne medije, koji verovatno svih nas ovde i verovatno celoj Srbiji najbolje zna odgovor na to pitanje. Ja vas sve pozdravljam, većinu vas poznajem iz dugogodišnje borbe zajedničke za naše pravo, naše pravo na vlasništvo i pravo na rad. Ovo je najugroženija prava danas u Srbiji, jer ko nema pravo na rad, nema pravo na život, jer ne može sebi da obezbedi ono najosnovnije, to je porodicu da obezbedi doručak, ručak i večer. Mi smo, kako kaže Ivan, uspeli da poništimo nevažeći ugovor koji je vlada potpisala sa našim kupcem Jovicom Stefanovićem Linijem. Nažalost, posle toga ja sam shvatio da uopšte Jovica nije taj koji je kao kupac bio bitan. Bitna je ta vlada koja je svi od 20 godina, ili vlast koja je, ili vlada koja je u vlasti bila u periodu 20 godina, ona kreira ovakve zakone i uredbe kakve njima odgovaraju, da se krše ugovori, zakoni i tako dalje, u korist tih pojedinaca koji su u vlasti. A oni ih postavljaju te kupce raznih grana i profila i dozvoljavaju im da kupuju fabrike po Srbiji sa novcem koji niko nije provjeravao i tako dalje i tako dalje. U Jugorne medije, kako se vratili smo jedno teško stanje gde nije bilo isplaćeno 4 lična dohodka, gde nije bila plaćena struja nekih skoro 12 miliona, takođe i energent, pare i plina, tako dalje. Uspeli smo to sve saniramo sa nekim poletom, jer u tom momentu su i oni koji su radnici bili sa Minijem, tako da kažemo, oni koji su bili pašljivi, koji nismo da štrajkuju zajedno s nama, koji smo dobili otkaz, bili napravo 4 godine, su ostavljeni od strane nas da nastave da rade da svoje porodice od svog rada izdržavaju, a ujedno ja sam mislio da su nam potrebni jer su ipak stručni ljudi u farmaciji da su neophodno da rade. A oni stvarni vlasnici i 63. godine, kad je Ustavom i 63. godine državna imovina pretvorena u društvenu i titular bio radnik, do sve Ustava do 2006. godine je bio pravi vlasnik radnik društvene imovine u Jugoslaviji, jedinoj zemlji iz socijalističkog svijeta je bila društvena imovina. Gospoda vrhunske politike i takozvani šestooktobarski pobednici idu i dalje, pa poništavaju taj zakon o svečnoj konzumaciji iz 1997. godine,
da je većinsko vlasništvo bilo u rukama radnika, 70%, a 30% svega je pripadalo državi, bio je fond u akcijskom fondu i penzijskom fondu, što je sasvim dobro. Ovi su, često od toga kad su pobjedili, dala sam neke pobjede, sebi dali za pravo kao 45. Da donesu zakon gdje će 70% pripasti državi, navodno zbog lakšeg proceska stranog kapitala, da imaju dvotrećinsku prostu većinu odlučivanja, a ostalo pripada radnicima i 30% koji ne vede ništa i ovako ljudi needukovani kao vlasnici nisu bili spremni na to. Tada, tom uredbom gospodina Begovića, Begovića se menja zakon o svojstvenoj transformaciji i sve neustavno, sve do 2006. tek onda kada se ustav. Taj zakon kada treba 5 godina, znači neustavno, potpuno za oduzimanje društvene imovine. To javnost čuti, intelektualci koji su školovali od naših para, ne naših i mojih roditelja u socijalizmu, nisu ni reči o tome govorili. Sad sve sam ponovno na Jugo Remediju. Danas Jugo Remediju doživljava, kao što doživljaju Srbolik, mora da nestane iz Srbije. I Galenika će nestane iz Srbije. To je naš. Svi će nestane iz Srbije, uđašali, nisu potrebni više. Uvoznički lobby koji se radio, većinske vaše firme, prehrane, tako da sam vam govorio, danas radi da počne da uvozi lekove iz Indije. Kažu oni meni, a šta ti razumeš, kaže, 36 miliona kutija je dovoljno da celu pozitivnu listu u Srbiji pokriju i da ugase sve ostale fabrike. Zašto? Prošle godine vlada se malo bojala, da možda je pametnih ljudi u toj vladi pa su rekli, gospodo, voćnici, morate kupiti ove fabrike i ove radnike. Ne možete tako, to je farmacija, nije to neka grana koja tako može. A ove godine su rekli, dobro, što bi ja sad dao 100-200 miliona, taj Neković za 2 miliona eura svoje ove dve fabrike namještene sa svega 2 miliona eura i imaju taj kapacitet sekundarnog i primarnog pakovanja. Zakone paralelno s tim menjaju i uredbe non-stop. Znači, da bi bio domaći proizvođač, nije više bitno da si bazni proizvođač možda iza leđa govore malinarnik ili ne znam šljiva ili šljivnica, da bude srpski brend, što priča Vlada, to će Cvetković. Da bi se izvozilo, a da glavna grana prijede izvoz, došlo do deviza. Jer ako opet kažem gospodinu, pa zbog čega vi smo kupili taj lek u toj fazi, jer nikada ne može imati taj status srpskog proizvoda, jer nema 51% ugrađenosti domaće proizvodnje u sebi i ne može ispiti na Rusiji. Zašto uzimate ovo malo tržište od 4 miliona? Ili 41 milion je budžet 2008. godine bio za RZZO, za fond za razvoj. Znači, budžet je 2008. godine bio 41 milion, 2009. 22 miliona, 2010. 5 miliona 300, 2011. 5 miliona 700. Gde su te pare, ako pare uzimaju od penzije od plata? Gde su pare iz budžeta? Gde oni to usmjeravaju te pare? Odlučili su da se bave sekundarnim i primarnim pakovanjem u Srbiji. Ja im kažem, zašto Galenika nema antibiotike? Zašto Jugo Remedija ne izgubi antibiotike? Gde mi najviše zamjeraju, gde mi najviše napadaju? Stavio sam prst u oko u februaru mesecu. Na kliničkom centru u Beogradu prvi put u istoriji Jugo Remedija prodaje 330.000 bočica ceftriaksona. Da bi ostao dosledan sebi i svojim drugovima, s kojim sam pošao u borbu pre 7 godina, protiv linija, tada podsrednog linija, a ne moćne države koje danas stoji za svega ovoga, ja sam ostao dosledan. Mojim nevoljom ostajem direktor Jugo Remedije jer se direktorica Snežana Šarović u tome ekonomista razbolila, ima tešku operaciju i izvijena srca. Morao sam želiti na funkciju direktora, ja koji ne znam, sam prava konstitucija, nemam pojma o direktora, da mi ključen. Ušao sam to 4 godine, imao sam neku sreću da sam se okružio nekim stručnim ljudima koji su znali svoj posao da rade i na kolegiju se učio to šta radi, proizvodnja, prodaja, nabavka i tako dalje, nije važno. Mislim da sam to radio dosta uspešno. Ali, da bi ostao dosledan, ovih 150 ljudi koji 4 godine bili na ulici zajedno sa mnom, dobili otkaz u jednoj nezakonoj privatizaciji, u 4 godine propatili njihove porodice, traume, trajne na decu, koja su odrastala pored nas, roditelje koji ne rade nigde. Ja sam njihov direktor. Znači, ja nisam direktor niti Cvetkovića, niti ove vlade, niti bilo kog tajkuna.
Mišković je Bekar. Ja sam postao direktor mojih kolega radnika, akcionara. Kad se stavio problem pred mene, kako da rešimo problem, ako ne budemo uveli GMP, kako bi rečeno, kako stoji u zakonu, možete graditi piliće. Džava ste govorili što linija, farmacija više neće pozirati. Ulazim u tu investiciju sam malo pregovorio 10 miliona eura, 70% čvrstih formi i 70% proizvodnje Jugo Remedije, to su prvo investirali, završili ove godine u februaru dobili nacionalnu. Od juna meseca prošle godine upada policija u Jugo Remediju, jeste što je jedan mali deo, 5% u Jugo Remedije proizvodnje su antibiotici, penicilini, cefalosporini, beta-laktani. Ti 5% proizvodnje je zabranjeno da se proizvodi 2006. godine od strane Ministarstva zdravlja, jer nisu ispunjavani uslovi ambijentalni za proizvodnje tih lekova. GMP, koji smo uveli na čvrste forme, je zahtevao da se penicilini izmesti iz kruga fabrike, jer ne smeju da budu u krugu fabrike, da ne došlo do kontaminacije ostalih tableta sa penicilinom, jer to je zabranjeno. Tada ja kažem radnicima, napravite vi svoje delo u društvu, i od njih 150, još bilo štrajku, 46, znači sve pomoćemo, 46 kažu mi hoće. Naćemo sredstva, oni su jednom danu uložili oko 3000 eura, svi oni. Kupuju od opštine Zrenjanin plac, plaćaju 87.000 eura opštini u kešu, kao najveći investitori svetski, plaćaju, počinju mogu da grade taj objekat od 2400 kvadrata. Ljudi su ga završili, danas su završeni objekat, građevinski, impozantan objekat. Tu dobit, pošto je Jugo Remedija u februaru umrela kao strateški kapital licenci na 3 preparata u PM Farmu, vlasnik licencije PM Farma. PM Farma sada pravi ugovor sa Jugo Remedijom o korišćenju licenci i gdje dobiti 50-50. Jugo Remedija u junu dobija 150.000 eura za platu radnicima Jugo Remedije, PM Farma dobija svoj deo para za investiranje u nastavak izgradnje i otvaranje problema. Znači sve čisto. Prošle nedelje dolaze Beogradska policija, neki moćnici, da me hapse, tužilaštvo u Zrenjaninu, tužilaštvo kaže ljudi, ako imate dokaz da je on vlasnik tamo, PM Farme ili suglasnik ili bilo šta, hapsite ga, ako imate, ne bude vrlo. Ja tamo nemam ništa, to je PM Farme. Znači ništa. To je sve 46 radnika, običnih radnika akcionara, njihovo vlasništvo. Neko od njih je prodao zemlju, neko je založio kredit za stan. Obično svi su založili svoje kuće i kredite u Razvojnoj banci i to isfinansirali. Ako ispunjavaš uslove da se prvo domaći proizvođač, što ta PM Farma će biti, ona ide na baznu proizvodnju, a ova gospoda vama neće na tome, će biti samo sekundarno bazno. Znači, mi će biti domaći proizvođači koji terminateri moraju da nas prime na tender kao prioritet. PM Farma ide na realizaciju još 5 preparata, Cefixin, amociklar sa karbonanskom, amociklar. Znači imaće i 8 preparata koji su dovoljni da samostalno pušti na tender za antibiotike. Zatvara prostor koji moćnici ima da pakuju u Indiji i te makularne proizvode i da uvoze ovamo, jer će imati problem sa nama. Zato moraju da me skloni po svakom cenu. Isti kupac protiv koga su se izborili radnici mali cveri u Remedije 2007. godine, Jovica Stefanović Sini, je 2005. godine kupio i zvanično 24% akcija Srboleka, a u jednom prevarnom poslu faktički postao i predsjednički, odnosno neko ko kontroliše Srbolek, manipulišući povezanim firmama. Onako uz veliku pompu, veliki publicitet krajem prošle godine, Nimi Stefanović je uhapšen zbog toga što je varao državu, što nije plaćao poreze i razne obaveze prema državi, ali i zbog zloupotreba na štetu Srboleka, na štetu malih akcionara Srboleka i ponovo izgledalo je da se nešto pozitivno ipak. Znači, hapšenje Jovice Stefanović je naravno tom hapšenju u velikoj meri doprinela borba radnika i malih akcionara, između ostalog i uhapšenja na osnovu onoga što su oni u svojim krivičnim prijavama podnosili i vršili pritisak na državu da to po tim krivičnim prijavama postupi.
Miša Savić, predsjednik Markovića Najveća Voleka. Večeras i sretan i tužan. Sretan što prisutuje u Makom skupu, tužan što je odziv veoma loš. 2005. godine dolazi do privatizacije Srboleka, moram da budem iskren, ne znam zašto. Verovatno je takav bio zakon, ajde da to uradimo. Mi smo kao firma mogli da radimo sami, bez problema, bez pomoći države, isključivo 400 i nešto radnika. Nije nam dozvoljeno. Dobro, desila se privatizacija, mi misleći, to jest ne znajući ko je gospodin Jorica Stefanović, prihvatamo to, šta da radimo, neminovno se mora tako da se desi. Čovjek ulazi u firmu u kojoj gotovih proizvoda ima 600 miliona dinara, gotovih proizvoda, u kojoj ima 600 miliona sirovina. Pa to je cifra, gospodo, magazini puni, krcati, krene se nešto raditi. Jedna godina, druga, mi vidimo ranje, međutim, šta se dešava? Čovjek je otkupio zvanično na berzi 24,99%, zakon je kazao, ako ne daš ponudu za otkup cele firme, ne možeš više od 25%. On uzima za ortaka MK Komerc, Kostić otkupljuje 24,99%. Kostić unosi te akcije. Ninjev sin daje 500 eura, otvara firmu. Ovaj unosi akcije, ovaj 500 eura i te akcije prelaze na Ninjevog sina. Zakonski nedozvoljeno povezano lice. Mi pišemo dopis agenciji određeni, čelu sa gospodinom Štimcem. To je gospodin Delović imao tu situaciju. Izborimo se, ali kako se izborimo? Tek kad je gospodin Mini doneo veoma par i bitnih odluka na štetu Srboleka, radnika i akcionara. I onda oni nama kažu, ono što je bilo, o tome ne možemo više da razgovaramo, a sada njemu nalažemo da to mora da proda ili da da ponudu za otkup akcija. On sasvim normalno ne ulazi u otkup akcija konkretnog Srboleka, nego to baca na berzu. Šta se dešava? Opet ortaku. Te akcije otkupljuje gospodin Peconi, opet imaju mogućnost raspolaganja firmom uz dodatak 1-2% određenih sitnih firmi koji su njemu prišle i on ima 51%. Firma počinje polako da kleci. Malo da se vrati tu nazad, da bi dopunio Zdravka Delovića. I znajući da je Mini bio u Remediji, znajući šta se izdešavalo, znajući da je i on u tom trenutku raspolagao skupštinom i donosio odluke koje nisu bile zakonite, posle su to oni dokazali, on prodaje određeni broj akcija Jugo Remedije, to jest akcionara Jugo Remedije i sa tim novcem kupuje se propad. Međutim, ja sam se eksponirao putem medija na ovu temu i na sve ove moguće probleme. Probao sam u firmi 30 godina i nisam dozvolio sebi da to tako propadne. I onda sam sa mojim kolegama krenuo na određeni način, na određenu borbu putem prijave, tužilaštvu, sudu, miliciji, dopisa predsjedniku Republike, premijeru Republike, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Dinkiću, ma nemam pojma kome, takvih papira i dokumenta imam vago. Ali ništa se izdešavalo. Kako je krenula ta borba protiv Ninija, da li je on pušten niz vodu, znajući, opet šta je Zdravko pokazao, da je on verovatno njihov čovjek. Mi smo to znali, mi smo znali koja stranka, da li uopšte pripada stranci ili je odabran iz onog miljeja sa spiska, da bude njihov igrač, da igra određeno vreme centar fora, pa ćemo vidjeti šta će biti. Te krivične prijeve procesuirane su, jednostavno ne znam kako, kad je nas
su inspektori pozvali, oni su iz ladice izvadili naših jedno 10-15 tih prijava i pitaju zašto ovo stoji ovdje. Oni pitaju nas zašto stoji. Mene lično, jer sam ja sve potpisivao. Ja nisam imao ovo, sasvim normalno stoji kod da su fiocijima, nema pojma kako. Izdešavalo se, krenuo taj postupak, firma otišla u dubiozu, ljudi štrajkuju, ljudi na ulici ne primaju lovu, paleta lekova fenomenalna, stravobalna za ovo područje. Samo uzmite nitroglicerin i da vam ne pričam o ostalim lekovima sa paletom. Oni to nisu dozvolili da im mi proizvodimo. Jednostavno ne daju uvoznički. Dolazi do totalnog kolapsa, do štrajkova, do protesta. Šta se dešava? Ubace ljude i organizuju nezavisni sindikat. Ja nemam ništa protiv nezavisna, nemojte me pogrešno shvatiti. Ali oni ubacuju ljude da bi pocepali raju na dve grupe. Da se mi između sebe svađamo, a da oni vladaju. Dođe do svađa. On prihvati taj nezavisni sindikat, samostalni ostane na ovoj strani, dolazi do borbe krvave, do nesuglasice. Kad samostalni sindikat reaguje, nezavisni je na njegovoj strani. Kad nezavisni reaguje ovako, samostalni ovako, totalno neizvinjene strane. Mi opet reagujemo, idemo u Ministarstvo ekonomije, Dikić, na vlasti Činić, drugi čovek, i ovaj drugi, kako se zvao, zove ti? Čučković. Potpisuje se neki protokol, tu je gospodin Nini, protokol, potpisuju Čirić, Nini, nezavisni samostalni, da plate idu redovno, da je proizvodnja teče redovno, da se doprinosi uplaćuju, da se odblokira račun, da nam država pomogne. Zašto tražimo da nam država pomogne? Mi tražimo strane investitore. Ja ne znam šta mi tražimo strane investitore. Ja imam 500.000 eura. Hoću da otvorim neku firmu, hoću da zaposlim 100 ljudi, država da tom investitoru da 100 ljudi puta 10.000 eura. A nama nije tela da da 1 euro da firma opstane, da se ovaj narod vreči i da mi živimo normalno. A oni strani investitori 10.000 po čoveku daju. Za čega? I taj će čovjek zatvoriti proizvodnju za 2 godine, 3 dela ovo. Pa ko je ovdje ludo? U toku protokol nije ispoštovan, bio u bankrotstvu i na berzi firma u prodaji, radi se procena. Kad se završi procena, ide na tender, šta se dešava? Ja sam u odboru poverilac, zovu me ljudi, više uđi u priču koliko tražiš lovu. Šta oni žele? Oni žele da se Srbovik ne proda u celosti, ne proda kao društvo, ne proda kao firma, nego da ga sparčamo. Na sastanku odbora rešava se pitanje da li će firma ići u celosti, neće ići u celosti, da li će se paleta lekova koju imamo tražiti dozvolu od ministarstva da se to proda, da li će sirovine se prodati, da li će se vozni park prodati, tako dalje. Ja, imajući mišljenje svoje baze, zastupam to mišljenje i a priori javlja se čovjek i kaže, gospodin Savić, vi ste, kaže, ovdje poverilac Srboda. Kaže, ja sam vlasnik dela Srboda. To je namješteno. On mene zove da mi kaže da je on vlasnik Srboda. Sad, da bi pala cena i da bi mi Srbove prodali u delovima, a ne u celosti, a nije se javio da je vlasnik Srboveka 2005. godine kada je Nini ušao u priču. Ja mu odgovaram da ima zakon o restituciji, denacionalizacija postoji, deekspropriacija postoji. Ako je bila ekspropriacija, dobili ste pare. Ako imali ste zakon 6 godina, ako ništa nije rađeno, imali ste pravo da podnesete, vratite imovinu, niste tu uradili što se meni sad javlja. On će doći sa novinarima, sa kamerama, sa ovim. Normalno ne dolazi, međutim, samo sastanak odbora, opet se on javlja da bi to bilo upečatljivo i delovalo tako kako treba da deluje, dobija stečajnog upravnika i to mu isto saopštava. Šta to znači? Znači da je se namješteno. Više nema domaće proizvodnji, sada ga u Srbiju uvozi
Ista ona firma Farmologist o kojoj smo malo pre govorili da otvara pakira i ulici Beograda. Dakle, Farmologist je najveći korisnik stečaja sa budžeta. Ovaj mehanizam sa stečajem nakon raskida ugovora je nešto što, makar koliko mi znamo, je prvi put isprobano u Zrenjaninskom Šimozom. Šimoz je onako postao gotovo model kako će se to raditi u buduće. Dakle, sindikat i mali akcionari su se isto, kao i u svim ovim drugim preduzećima, zajednički borili za raskid ugovora, da dokažu da Nemoj Šipković, kupac, vodi firmu u propast, da je vodi stečaj. Rezultat te njihove borbe jeste bio jako teške, mukotrpne, višegodišnje i, nažalost, i sa ljudskim žrtvama. Na kraju rezultat jeste bio raskid ugovora, međutim, Mita Lisica, bivši predsjednik sindikata i vođa malih akcionara, Šimoz, Mita izvoli. Ja mislim da šta posle raskida privatizacije, ako nisi u stečaju, bit ćeš u stečaju. Sve zahvaljujući Agenciji za privatizacije, koje mislim da je najkompetentnija kuća u ovoj državi, naravno neka svoje nagodatke, to je vlada i politika. Bez politike, nažalost, ne bi ni bilo tih tajkuna koji finansiraju tu politiku. Nažalost, samo to nije ostavio Šimoz, ja mislim da to ostavilo više stotina, blizu možda 1000 firmi koji će završiti u stečaj i koji će završiti u stečaj posle privatizacije. Znači, ja mislim da je Šimoz možda i jedinstven. Mi smo imali 7 kontrola. 7 kontrola, prve 5 su bile agencije htela, a zadnjih 5 su po meni bile kriminalne kontrole, gde su bile lažne izveštaje. Znači, ja kao predsjednik sindikata bio sam prisutan na većinu, predsjednik malih akcionara, ukazujemo da vlasnik nije investirao, a da uknjiži ovu investiciju i da se 54% uvećuje na 71%. Oni to jednostavno naše zamerke njih ne stavljaju u izveštaju. Kao u izveštaju piše subjekat održava proizvodnju, subjekat plaća rada. I odlazimo u Beograd. Agencija da se reći Novi Sad, pošto smo deo godine, isto žele, prime nas snimu. Prvi dan, drugi dan nas primaju, podsjeću oni kontrolu u ponovno Novosadsku, ponovo dolaze, to je 5. put, dolaze i ponovo insistiranje predsjednika malih akcionara da je podnu tužbu, da mu dostave dokumentaciju u vezi investiranju, da mu dostave dokumentaciju na osnovu poslovanja sa Željeti Srbijom. Jednostavno, sud malih akcionari mi dobijamo, on je postupak po sudu, plaća kaznu preko 50.000, dobija ponovno par meseci, ponovno se žalimo, ponovno dobijemo sustav, on plaća tu kaznu 150.000 i 2 godine privatizacije prolazi. Za to vreme on zadužuje firmi, u svojih 4 firmi, da bude apsurd. Njegova firma, naše većinske vlasnika, Jugopapir, iz Beograda, podnosi zahtev za stečaj. A mi u to vreme tražimo da agencija će ponovno kontrolu. On u roku nekih 20 dana dobija stečajni postupak. Agencija dolazi po 6 dana u kontrolu. Na osnovu naše dokumenta, a već uzimo stečaj, da su naši 5 izrade, znači koji je bilo vlasništvo Šimoza upisane kao obaveze investicije, on je neskidio privatizaciju. Ali Šimoz, nažalost, u stečaj, što je cilj, što ne bi došli ti vlasnici, ti presve koje, da nije vlade, agencije za privatizaciju, da su svi korumpirani, većina, koji ne znam ima často izuzetak na čas, iz sprega tužilaštva, ovu primjeru u Zrenjaninu i policije. Znači, bez te 3 policije, bez suda, agencija za privatizaciju, ti vlasti ne bi došli primjeni. Znači, to je ta proba kriminala u ovoj Srbiji, gde skasapila privredu, gde je blizu 1000 preduzeća završeno kroz stečaj.
da se ne ponavlja sa prethodnim govornicom, gde se nije provjerila imovina, na koji način je stekao imovinu, da li će održavati proizvodnju. I to je malo maltene svima dalje priče posle. Jer većinom firme tako završava, znači u Ministarstvu ekonomije, znači i išlo pismo namarama, evo kod isto donao, ali nije problem i postojiću znači originala Lora, gde traži način gde će da deponuje garanciju te banke, gde bi se 10 miliona evra namirili svi 100% vrednosti. I da bi imamo dalje u tekstu piše da bi u prvom momentu zaposlio 200-800 hiljada, u roku od dana zaposlio 1000 i SR-a. Znači to jednostavno pismo u Ministarstvu ekonomije i nije imao komentara od bez toga, to pismo je išlo našim rodonačelnikom Zrejna Bivšu Kneževiću, sada na prednjaku, naprednom čovjeku, pa je išlo u sudu, stečajnom sudu u Radočiću i niko nije teo da komentariše, nikakvi komentari nismo dobili, ni osim negativno. Jednostavno to je stavno primljeno na pisaricama i niko nije teo da komentariše. I kad smo to suđenje, smo prekinuli suđenje. Znači nas, koliko mogu uđe 200 u ovome, jednostavno nismo dozvolili da se glasa, to se to pismo ne razmatra. Sud se nije održao, niko nije podne krivično prijavljeno. Malo čudno. Država, ročište, ne dozvoljava se sudji da vrši svoj posao, da završi, ako to posao legalan, jednostavno niko nema sankcije. Na sljedećem ročištu mi dolazi na nas kao 2 policajca, nas 150 i 300 policajaca, svakog materu za ruku kod dvoje i izbacivaju nas suda i usvaja se taj plan organizacije gde se i onda nije tih 10 miliona lorovi sa namerama da deponuju pare razmatraju. Šta se dešava? U skladu organizacije se svi dobavljači na minus 35%. Sa 35%, ali je stečajni upravnik stečaj sudije nagrađen sa dobro organizacijom sa 140.000 €. I danas Šimos, koji nije radio prošle godine od decembra do maja, imao svega 10 zaposlenih ili 40, nije bilo komentara, sada je zaposlio na mesec dana nekih 100-150.000 da treba da im izbori. Vlasnik koji je kupio, vlasnik koji je zadužio, vlasnik koji je podao zahtev za stečaj, sada je 100% vlasnik, bez 1400 akcionara, bez 500 zaposlenih. A država je sve to dozvolila, organizovala, volila bi me neko razumio. Znači da se dostaje kompletna dokumentacija od ovih naših domaćih tajkuna, niko nije imao, znači nije mogu da dostavi kompletnu tu dokumentaciju, jer bi očigledno novac negde opran na nekim ostrovima. I bili su i ministri, gospodin Drašković i gospodin Babić, i na kraju ostali su u drugom krugu samo 2 kandidata. Znači Italijani, koji su nam nudili, zamislite, 750 € otpremninu i mnoge druge stvari. Znači, definitivno mi smo za 4 sata uspeli da uskladimo sve naše odrede našeg socijalnog programa, ali definitivno očigledno političarima to nije odgovaralo, državnim činovnicima korumpiranim, gde je sama ministarka za poljoprivredu u to vreme došla u naš mali grad i na konferenciji za štampu rekla da je to, da su kod Šačkinog grada imali zamislite 2220 hektara državnog kapitala. Kao da su tender raspisali Vršački vinogradi, a ne sama država, zamislite. Šta je bila poruka Italijani ostali da jednostavno da ljudi idu odavde, da im nije tu mesto, znači zato što je hteo da stavlja, kako se vam kaže, šape na Vršačke vinograde domaćih oligarha. I nažalost uspalo je, u zadnjem momentu pred samo otvaranje, na dan otvaranja tih tenderske ponude, Italijani su odustali iz te priče i ostali su ni krivi ni duhovi Rodići. Rodić je gde, šta da vam kažem, vidite i sami, vladali su u Vršačkim vinogradima od 26. oktobra 2006. do tamo negdje aprila 2009. godine. Strašno. Na čelu Vršačkih vinograda Pavel Bašić, najbliži Šarićev saradnik, afera Heroin, sada je u zatvoru. Najbliži Šarićev saradnik, afera Heroin, Zoran Čopić, potpisao kupoprodajni ugovor u Vršačkim vinogradima. Mi samo konstatovali da većinski vlasnik nije ispoštovao mnogo tog kupoprodajnog ugovora i umjesto da raskine na osnovu zakona i ugovora te odrede
protiv mafije, ali smo igrom slučaju popustili da se to raskine. I tu završavam što se tiče onih prethodnih. Oni su, većina su u zatvoru, nadam se da će ovi ostali koji nisu u zatvoru, da će oni da stignu tamo gdje je mesto i svi kriminalci moraju da odgovaraju za ono što su radili. Ali sada dolazimo do suštinskog problema svih naših problema u državi. Po koji put već? Kada smo mi aprila meseca bili svi oko euforije, bila radosni što smo oterali mafijaše, spasili Vršačkino grade brend, mislite, jedan brend ogromnog potencijala, ono država nam je postavljeno manje više zastupnika kapitala, privrednog zastupnika kapitala, gospođu Vidosav Rajković, katastrofa. Ja kad sam pitao dotične ljudi iz akcijskog fonda, ljudi, ili imate vi nešto bolje od ovdje? Kaže, to je nama najbolji kadar. Strašno. Zamislite kad smo vi već nakon mjesec dana prešli rad, da to bude srednje. Ima tu dopis normu. Akcijski fond nas ignorisao, onda agencije za privatizaciju, taj je njihov kadar, oni su većinski vlasnici, šta mi počnemo kao manjinski akcionari, znate? I sve je to išlo u tom pravcu, a firma je bila blokirana i normalno pretjerana opasnost od stečaja. Išli smo na sve moguće adrese i krajem oktobra mjeseca 2010. godine, znači 1. novembra, definitivno ovi Ministarstvo za razvoj, za Ministarstvo za ekonomski razvoj i regionalni razvoj, znači doneli su odluku da Vršačino gradi konačno idu program restrukturiranja. Hvala im da ne. Shvatili smo što smo gradi Vršački za ovu državu i mi smo se onda definitivno blokirali. Bukvalno mi... Znate šta je paradoks najveći? U ovih zadnjih 3 godine, kad je Rodić bio, 2006, 2007, 2008, 2009, na čemu Vršačkog grada bio isti čovjek. Vučko i Saša. I u prethodnom sazivu, kad su Rodići htjeli da unište firmu, imamo sve valide dokaze i posle, kad su ovi došli, kad je država postoje zastupnika kapitala, opet je za predsjednika, za direktora, VD direktora, postoje promenjeni statut firme, znači umjesto 7 članova upravnog odboru smanjili su na 5, da ne bi manjinski akcionari imali zabrani novi direktor marta mjeseca, s kojim smo probali, dali smo u rok od 3 mjeseca, znači da se čovjek konstitutiva, da utvrdi malo kakva je situacija u kolektivu i ponudili smo da lica radi. Videli smo išli na mjesta da definitivno da smo se, opet ćemo se razići, najverovatnije, jer definitivno i ovi novi su isto probali da rade ono postavljeno. Zašto nam to kažem? Vidjet ćete, mi smo vidjeli veoma prijatno zanađenje te agencije za privatizaciju, što po meni ono smo će najveće odgovoriti, ne samo agencije, Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, sami premijeri, državni činovnici, narodni poslanici, oni su doneli ovaj zakon koji je katastrofalan. Oni su doneli zakon koji je protiv interesa svih građana, svih zaposlenih. Znači, niko da postoji pitanje odgovornosti ovih zadnjih 20 godina. Šta su ti ljudi radili, ti državni činovnici, narodni poslanici, koji su papreno plaćeni? To je suština. Znači, mi plaćamo ceh jedne sistemske korupcije, koje je bukvalno ušlo u sve pore našeg društva, naših života, gdje su nam bukvalno životi ugroženi. Zašto da to kažem? Mi smo poslali toj agenciji, Planutnoj agenciji za privatizaciju, jedan dopis, moj malenkost je kao predsjednik sindikata sam to potpisao, gdje sam tražio da nam se dostavi zvaničan izveštaj, da li je istina da je prethodno rukovodstvo na čelu sa VD direktorom Vučkovićem, Sašom i Vidosavom Rajkovićem kao zastupnog kapitala i ostalima napravili dug od €1.500.000. Zamislite, nakon nekoliko nedelja dobili smo odgovor, ne 1,5 miliona, nego 2,5 miliona. Znači, sama agencija za privatizaciju potvrdila na osnovu izveštaja, znači, nadzornog odbora u samom preduzeću, da imamo kompletan kvalitetnu dokumentaciju, da vidite šta je čovjek uradio jedan očigledno, ne znam kako su država uspjela da izabere jednog čovjeka koji je pre svega radio pošteno i profesionalno taj deo posla. Mogu reći moje poznanstvo s tim, kad smo se upoznali pre par nedelje, je bilo čuo za mene, čuo sam za njega, prva njegova rečenica, čovjek na prvi put u životu video, kaže, bez obzira na predmet, zamislite njegove reči, ja ću ovo da istranem do kraja. Zamislite, čovjek je po meni rekao, ja kažem, gospodine na njegu, zajedno ćemo da istranem do kraja. Vidite, ovo je birokratska država, mi smo partijska država, ovo je strašno. Zato smo totalno uraki. Nema blage veze sa demokratijom. Iz jednog partijskog sistema samo su se preusmerili više partijski jednopartijski sistem. Ovo je centralističko. Sve je centralističko. Vidite sami budžet, bruto društveni proizvod Beograda je za duplo veći nego Vojvođanski. Na 50 km od Vršca u Libunaru, 30 € po glavi stanovnika su primanje na mesečnom nivou. Čemu mi pričamo? Gde mi živimo? Pa nije Beograd samo Vršac, ovo nije Beograd Srbija, nego Beograd ima 2 miliona stanovnika, a Srbija ima 8 miliona ili 7,5. I Babušnica, i Vršac, i Zrenjanin, i Subotica, sve je to Srbija. To je naša nesreća
centralizacije i centralističkog načina, centralističkog izbora i da bi izašli iz ove krize moramo da se pod hitno promeni izborni zakon. Nama ne trebaju partije, nama su potrebni ljudi, kvalitetni ljudi. Znači da se sve spušta na nivo regiona, na nivo lokala. Još to vreme se ovde radi o egzistenciji svih nas, o egzistenciji po budućnosti naše dece, naših porodica, naših prijatelja. Mi moramo pod hitno nešto da uradimo i pozdravljam još jedan put, znači, i jedno maksimalno uvažavanje, poštovani kolege drage, iz pokreta, samo tako napred, ima nas još dosta, ima u svakom malom mestu, ima takvih entuzijasta, boraca, koji će se jednog dana boriti i uspjeti da ih vedinimo sve u jednu ogromnu snagu, jedan radnički pokret, radničko-seoski pokret, seljački pokret, kako god da nazovemo, znači, mi moramo pod hitno da uspostavimo jednu kontrolu, inače nam neće. Još to vreme se ovde radi o egzistenciji svih nas, o egzistenciji po budućnosti naše dece, naših porodica, naših prijatelja. Mi moramo pod hitno nešto da uradimo i pozdravljam još jedan put, znači, i jedno maksimalno uvažavanje, poštovani kolege drage, iz pokreta, samo tako napred, ima nas još dosta, ima u svakom malom mestu, ima takvih entuzijasta, boraca, koji će se jednog dana boriti i uspjeti da ih vedinimo sve u jednu ogromnu snagu, jedan radnički pokret, radničko-seoski pokret, seljački pokret, kako god da nazovemo, znači, mi moramo pod hitno da uspostavimo jednu kontrolu, inače nam neće biti. Štrajk i protest radnika i akcionara i založnog preduzeća prosvete u Beogradu onako bio dosta zapažen. Srećom imate najvažniji objekat u Kneznom Kraljevu ulici, tako da je sve kazna, ne znam da li je to doprinelo ili ne, verovatno jeste u velikoj meri da za svoj štrajk prebavite ogroman publicitet i da se izvrši snažan pritisak na Ministarstvo ekonomije i Agenciju za privatizaciju da se ugovor menjaki godinu dana. Izborili smo se i sindikati i akcionari da bude vanredna kontrola koja je bila vrlo brzo 2. februara 2010. Ta vanredna kontrola je pokazala da je pad prihoda u prvih 3 meseca bio za 63% manji u odnosu na prethodni period prethodne godine. U tom slučaju, u mnogim drugim slučajima, nije bilo umešano politike političari, raskidali su se ugovori kada je pad prihoda 40%, a ovde do toga nije došlo. 21. aprila za vreme štrajka 2010. ulazi Dinkić u našu knjižaru i tada nam preti i kaže sad sam razgovarao malo pre sa Tadićem i zauzeli smo čvrst stav, nema raskida ugovora. Nije nam bilo jasno kako može da kaže nema raskida ugovora, a kupac ne ispunjava svoje obaveze. Zatim, kaže, ja ću kupca naterati da ispuni sve obaveze i sve vreme je hteo da to politizuje. Kaže, ovdje imamo mnogo politike. Ja inače sam potpuno depolitizovana i zbog politike ne gledam od 2002. televizor i nesrećna sam i to malo političara što poznajem. Odlazim u poslu ministarstvu u avgustu mesecu ekonomije gde sadašnji ministar Ćirić uporno govori nema raskida ugovora, radite što hoćete, tužite. Ali zanimljivo u ovoj celoj priči da je Dejan Pavlović Media 2 kupila prosvetu parama od fonda za priča o našem štrajku otišla više van zemlje nego u Srbiji, jer u Srbiji se kontrolišu mediji, sami novinari su dolazili i govorili zabranjeno nam je da pišemo o vama, ali opet smo se provlačili kroz medije. Mi smo hteli da sačuvamo preduzeće, da se oporavi što pre i odmah sami radnici insistirali smo što pre da proradimo. Vidimo da to nešto ide sporo. Na kraju i žalimo se agenciji na zastupnika. Na kraju se ispostavilo da agencija nije dozvolila zastupniku da radi, da razvuče taj posao i iz jednog jedinog razloga što je tada zastupnik shvatio, založio svoju imovinu da mora da podnese i krivične prijave protiv bivših vlasnika. Podneo prvu prijavu koju je podneo, odmah je agencija počela pritisak na njega i on je dao ostavku. Imenuju drugog zastupnika koji opet razvlači, još od 1. aprila je on, još uvek nije sproveden socijalni program, tu je trebalo da, kao do kraja godine da se sprovede od 69 zaposlenih, 47 ide po tehnološki višak,
prijavili su se njih 44 dobrovoljno, troje ide mimo svoje volje, ne znamo kako će to biti, ali niko iz Agencije za privatizaciju još uvijek neće da nam da odgovor šta će biti sa prosvetom, da li će ići ponovno u prodaju, da li će biti javno preduzeće ili će, ne daj Bože, da ide u stečaj. Često nam sadašnji zastupnik preti da ćemo otići, da smo vrlo blizu stečaja. Zanimljivo je da je napravio rasprodao imovinu, vlasnik bivši, 30% odmah je mogao da proda što je i uradio. Zato su rokove i produžavali da bi on tu imovinu rasprodao, a u nacrtu ugovora je bilo 5% da može da proda. Također je zanimljiv podatak da nama bivši vlasnik duguje 90 miliona dinara, a dug je ostavio 170 miliona dinara. I da zastupnik sadašnji neće da tuži bivšeg vlasnika, iako u ugovoru piše da je raspolagao suprotno odredbama kupoprodajnog ugovora, a mi manjinski akcionari ne imamo para i neću to da se upustimo za plaćanje sudskih taksa. Do sada je bilo znači 3 protesta, evo mi sada pripremamo četvrti. Četvrti je zakazan za 10. novembar u četvrtak u 12 sati sa osnovnim ciljem da idemo protiv nalaza osnovnog javnog tužilaštva Subotici koji je maj ove godine rekao o privatizaciji se radi sve u redu. A koji su rezultati te privatizacije? Nekada je u Severu zajedno sa firmom Ignica u Čoki bilo 60 ljudi, danas imati 460 ljudi. Od 9 programa, 11 programa, u stvari 9 je ukinuto. Naši političari u Subotici se slikaju i dragovoljno se prikazuju kao evo otvara se ovaj pogon, otvara se onaj pogon, to su sve pogoni sa 15-20 radnih mjesta. U Subotici imate 20 zaposlenih. Znači idemo pred tužilaštvo zbog toga što organi, niti tužilaštvo, tu se radi o ljudima doktora nauka, znači koji su isključili ta veštačenja, tu se radi o ljudima iz supa i po nama, veoma ajkavo, neprofesionalno, nekako su to radili. I druga stvar, 1100 ljudi, znači ovi koji imaju te zaostale vlasti 97. do 2002. godine vode postupak za 7 godina. Znači, 1100 tužbi, 7 godina suđenja, do sada imate 2 pravosudne presude. Znači, sud i pravosudni organi kompletno su navikli na obstrukciju menadžmenta, nisu primili nas, nisu primali, do sada i tako dalje. I, znači, rezultat te obstrukcije jeste ovo. Jeste da smo imali tu malu pomoć Skupštine grada, ali ništa od toga. Kad se radi o toj agenciji, što je isto naša tema, ja mislim da ima jedna jako dobra definicija iz ove knjige što je izdao Pokret za slobodu, ja mislim da su reći Vjenka Stečkovića i po jednoj diskusiji da ta agencija je danas najveća vlast u ovoj državi, ako uredimo onaj sistem prijašnji i tako dalje, sa većom vlašću od Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, Verbi i oblači, nažalost, niko neće da shvati da je to neomran. U Srbiji, agenciji za privatizaciju, to neomran. U praktičkoj borbi, ja moram reći da je očigledno da se on puši, međutim vidimo da niko se od nas ne predaje, i to je dobro, da se ta radička mora oslanja na entuzijazam i na snagu pojedinaca i mislim da nam postoje i ovo je dobra ideja da Pokret za slobodu nas okupi zajednički, da jedan drugom nekod možemo i spomažemo i da jedino, kao svi jedine naše družine kaže solidarnost, jedino nas to može spasiti. Biti svesti činjenica da su mi zemlja sad ovakav već izuzetno malo. Da su moćni od svjetskih moćnici, tu prije svega mislim na svetske bankare, povezane sa političarima i mafijašima, odlučili da to je to što smo gradili. To je nevjerovatna moć. I gledamo se su najzimnije država na svijetu, možda to nije tačno, ali gledamo takav osjećaj. Jer naši političari kakvi nisu deskonstručni ambiciju državnim institucijama, rade to što rade. Niko od nas nije zadovoljno. Kako se pritisci na njih vršuje, ja ne znam, mi to neće potrebno da. Ali očigledno je da su moćnici odlučili na svedu, na robovsku radnu snagu i na državu. Sever još nije otišao u Ambis. Sada je najnovija činjenica sljedeća da je jedna kineska firma kupila firmu ATP, koja je i preduzeće u Severu.
to može da bude dobro, a možda i neće, vidjet ćemo. Mi se nadamo da će biti dobra informacija da se ta firma bavi tim poslom i da, ajde po nekim indicijama imena, da to radi tim više što sada ima značajne koordinacije njegova koordinacija i praksa. Mislim da klima polako ide na tu stranu da će se ipak neke stvari morati rešavati. Ajde, dolazi izbori, bit će tu nekih trunjenja, mi se nadam da će ako ništa drugo, te naše dopunne krivične prijeve doći tamo gdje treba da će početi nešto raditi. Ne bude izgleda. Onda smo u istoj situaciji da imamo vaše iskustvo, pa ćemo znati šta ćemo raditi. Ali bez razvoja banke, koja će da podrži ovakve inicijative gdje ljudi koji hoće nešto sami da rade, kao što imamo komunikacija sa stozimi, oni kupljene ovdje prodavaju potraživanja. Da mogu da nađu jeftin kapital, pa ako nije se ta prokleta država, da urade svoje građane to, da onda građani imaju nepoznac. Znači, mora se formirati pod hitno takva banka koja će moći da podržava, ako ništa drugo projekte ljudi koji hoće sami, mi se možemo ustati samo u Rusiji i Sovjetnosti. Proces privatizacije u Srbiji potpuno centralizovan, da su iz njega isključeni svi, osim one institucije koje ga sprovodi, kao što smo prošli puta pokazali na isključenosti lokalne zajednice, tako i ako se ne varam da je sve ovo što ste do sada govorili vrlo jasno konceptualna isključenost samih ljudi u tim preduzećima koji od njih žive i koji se to najneposrednije tiče, dakle zaposlenih i mladih akcionara, čak i u onoj situaciji kada sama i Agencija za privatizaciju i drugi državni organi, kada se ispostavi u odlukama koje oni donesu za ili raskid ugovora ili hapšenje nesavesnih vlasnika ili na bilo koji drugi način, kada se ispostavi da su radnici mali akcionari sve vreme bili u pravu u onome što su govorili i kada dođe do toga da zapravo jedino su oni govorili sve vreme u korist preduzeća, a nesavesni vlasnik i država koja ga je podržavala su očigledno bili na onoj drugoj strani, čak i nakon tog događaja, zovemo raskid ugovora, hapšenje ili bilo kako, čak i posle te prekretnice, oni koji su sve vreme bili u pravu su potpuno isključeni iz odlučivanja šta će biti dalje sa preduzećem, bilo da je sindikat, bilo da su mali akcionari u pitanju, znači oni za državu, za vlast koja preuzima kapital i dalje ne postoje, njihove inicijative i dalje ne postoje. Definitivno, ono što sam rekao kada je formirana, kada smo formirali radnički pokret Srbije, da to je naša skupština, znači najveći naš problem svih problema to je izborni zakon. Znači s ovim izbornim zakonom mi smo zarobljenici političkih prava, to je definitivno. Sa ovim nakaradnim ustavom na 2006. gdje smo bukvalno tek izgubili sva prava. Ja tu imam oče da kažem da je to najgori zakon u istoriji ljudske civilizacije. Najgori ustav koji je donešen. Znači ukinuti su nam sva prava. Mi smo sad definitivno zarobljenici političkih partija. I slažem se u potpunosti da treba dobro imam tu neko svoje viđenje, jer ja sam maksimalno političan i iz te grupacije sam kontrola vlasti. Znači, ne zanima me politika, te kako ne zanima kako se troši naše partije. Jedne građanske opcije, jačanje građanske opcije kontrole vlasti. Mi ćemo tu uvršiti u našoj platformi fronta, ima tačno ciljevi zadaci, dobro sam i ovdje, znači šta treba da uradimo, znači definitivno apolitično, maksimalno kontrola vlasti, ali na nivou Republike je veoma teško uraditi nešto zato što imamo veoma loš izborni zakon. Tako, nažalost, rade svi mediji, znači uvijek izvlače iz konteksta samo što njima odgovara. Ja sam ispred RTS-a pred godinu dana pričao detaljno o mnogim stvarima, 20 minuta, dali smo na RTS-u pola minuta ili minuta, a ostali mediji nisu uopšte ništa. Čemu mi pričamo? Znači, definitivno, nikom se ne dopada da se ovako gleda u ekran se kaže javno šta treba se radi. Mi smo u totalnom medijskom mraku. I dalje, znači, završavam, znači, treba ići u tom pravcu. Definitivno prema RTS. Videli smo, možda da nismo uspeli u potpunosti, ali ipak smo nešto uradili. Naučili smo, imamo iskustva, znači, samo RTS. Znači, samo da se otvara ovako javno otvore studio, javna diskusija, na nivou RTS-a da gleda cela Srbija. Ne znam, ako se neko zalaže za svaku državu u parlamentu, onda bi ga svi podržali. Mora da se donese zakon. Svaki zaposleni koji ukazuje na protivzakonite radnje, na kriminal, da ne može poslodavac da mu otkaže ugovor o radu. I bit će više nas koji ćemo se boriti, nećemo se
plašiti da ćemo izgubiti radno mesto. Bez toga nema napretka. Ljudi se boje, sad je sve proglašeno poslovna tajna. Poslovna tajna da poslodavac ima plave oči. Mislim, to je jednostavno, niko ne sme nikome nikakvu informaciju da da. Ako to zalaže se Srbija da uđe u Evropu, ne pokaže svoj primjer, samo ne donese taj zakon. Biće nas mnogo više koji se nećemo bojati. Čitavoj industriji u Srbiji imate da budete komponentaš, znači da se ne koriste potencijali sirovina radna snaga odavde, jedno se koristi radna snaga, jeftina radna snaga. Znači, sever je uništen da bi Siemens profitio u Subotici i tako dalje. Oni u Subotičanskoj zoni ima benefite, grad i država od svega toga imaju jedino da tu ljudi rade i dobiju platu. Ništa. Normalno, nas dopisnici Vršca i Subotice da gore urednik možda blokira i tako dalje, ali probamo i probijamo polako to i tako dalje, tako da mislim da sam neki novinarima i to ovo što je rekao Ivan Načodozdo, jer javnost rade jako značajno. Znači, vi, ako te stvari, te argumente po privatizaciji iznosite i tako dalje, nešto će iznosimo to 20 puta. I od tih 20 puta, 4 ili 5 puta nešto je otišlo što možda neki nisu htjeli, tako da danas imamo zbog toga dosta sa pažnjom nas prati javnost i građani Subotice, mogu reći da osjete se stalno. Možda šutne na neki sajt na kojem će biti ovo o čemu mi razgovaramo koje se prezentira javnosti. I da to negdje ocenimo i da kažemo, eto, čitajte to malo. Znate smo koga bi najviše. A ne zbog nas smatrali, ja jesam mišljenje da ja ne mrzim da sedem za kompjuter, ako ne verujete, da ću sad uvezi neko boriti da uradim zbog društva i ostalo, zbog mama. Rado to radi. A oni treba da uzmu sudbinu u svoje ruke, oni moraju da se zamisle na sudbinu, ne da razmišljaju i da beže od realnosti, da kažu, ako ovdje u Italiju Nemačku grad, ja ću rešiti problem, neće ga ni tamo rešiti, jer i tamo će prvo će biti strana, drugo neće biti posla, kako je krenulo, ko zna na šta će se to završiti. Da pokušamo da posvađamo ove stranke koje će izlaziti sad na izbore oko te teme. Da ćemo uspjeti ili nećemo, ne znam. Ali ajde da pokušamo da ih posvađamo, jer svi su sad nešto raspitivali oko sebe, znaš. Te jedna stranka, te druga, te treća, rekao vidi bogati postaće veselo. Naravno, mi nemamo uopšte nameru, a hoće neko koji ćemo razgovarati sa svakom stranom, i u poziciji i opoziciji sa jednom. Ako hoćete pričati o tom problemu, ali ne da oni koriste nas. A oni će sve kako koristiti? Oni će pokušati. A ne pričaju o tom problemu. A ako mogu da se posvađaju, bit će ti drago. Do sledeće subote da artikulišemo što već prezantove i ciljeva i da ih usvojimo. I mi vršimo nekako koordiniranoj akciji na lokalu. Preko koordinirane akcije na lokalu treba da imamo neku zajedničku platformu i to možda bilo dobro da se raspodiš na neke sledeće akcije i da prosto probamo da te naše zahteve, ciljeve dobijamo i na lokalnom nivou i na nacionalnom nivou da tražimo podršku što veće broja institucija i da prosto taj pokret zasnovimo na nekim artikulisanim jasnim ciljevima koje možemo svima da prezentujemo. Ja sam loše iskustva sa menima, ali svi ste napravili makar neko dobro iskustvo sa novinarima, znači sa pojedinačnim novinarima. Samo znači da pokušamo da to učvrstimo tako što ćemo se povezati sa novinarima kao radnicima, sa novinarskim sindikatom odozdo i da vidimo da li na taj način možemo ta neka dobra iskustva sa pojedinačnim ljudima još više da napravimo, znači prosto da se povežemo sa više novinara koji bi bili dobronamerni i neki rezultati sigurno. Tu postoji još jedan problem što veliki broj novinara nije kompetentan da se bavi ovakvom stvari. Vrlo često novinarski tekstovi koji se bave problemima privatizacije su vrlo uprošćeni i neadekvatni. Tako da to je ono zbog čega Ivan govori o saradnji sa sindikatom zaposlenih u medijima. Ukoliko radimo sa njima, onda će veći broj ljudi biti sposoban da artikuliše vaše probleme, naše probleme na jedan smislen način. Ima koji se izvinjam, ali i ako napiše bilo kako, ona će da napiše, izaći će u mediji, da me ne razumijem. Znači, početak. Ja se divim mojoj koleginici Romkinu na poslu, upornost. Moramo da
11. put će biti 3 rečenice, 12. 4. Razumete? Da, zato je možda dobro i prosto naše ciljeve malo uopštiti. Da, uopštiti i što više. Pojednostaviti upravo zbog toga što tražimo što širu podršku od strane ljudi koji nisu upućeni u ove probleme, nisu upućeni u detalje, tako da zbog toga je možda dobro malo te ciljeve uprositi, pojednostaviti, bar da bi podrška bila što šira. Ne samo medija, institucija,